we had a detailed meeting with the town planning board, and in the town planning board various issues were discussed. In the media, several hill cutting and several issues that have been discussed, and constantly the direction was in the direction of the town and country planning department. Not a single issue reported by the media has the permission of the town and country planning department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the town planning department. FIRs have been filed, and we are moving for fresh amendments. That even in the past the rule was like this, that first you have to file, if he is gone beyond 25% gradient, he has to file, department has to file FIR, and then the court would decide. Court can decide, because court has to decide. And what we want to do is bring in amendments so that immediately if it is beyond 25% and is established fact, we want to bring in a fine of about 25 lakhs in this particular thing. So I am moving the file now, so that we immediately fine. So people have to fear actually from hill cutting beyond 25% gradient. आज सिद्ध झालेले आसा की आज मिटिंग ऑफिसरांची घेतल्यार आमचे कडल्यान आमी पळय सगळे FIRs फायल केल्या, सगळे गोष्टीचेर आमी FIR, पण FIR फायल करून जायना. चडशे केसीचे जेन्ना आमी FIR फायल केले, सगळे केसीस ऑटोमॅटिकली जेन्ना कोर्टान वयता ते क्लोजराक आयल्या. आमचे कडेन आयज जायते केसी, कितें 90 केसीस, 900 केसीस आम्ही FIR फायल केल्या, पण ते मागीर तो मनीस अवेलेबल ना. ह्यो सगळ्यो गोष्टी तरेतरेचे हे सगळे गोष्टीचेर आयज, आनी ते बी क्लोजर कितलेय केसीसचे जाल्या. तुम्ही म्हणटा न्ही डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाय, डिपार्टमेंटान 900 केसीसचेर एक्शन घेतल्या, आनी 900 केसीसचेर एक्शन घेवन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजराक केसीस येता, तेंचेर एक्शन कितें आहा तें जायत ना. म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या तरेचें प्लॉटिंग इल्लिगल केल्यार, ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लिगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आमी घालतले. एरिया वायज आमी स्पेसिफिकेशन करून आमी एक टेबल करतले. 5,000 एंड अबाव, 10,000 अबाव, 25,000 एंड अबाव, एक 3 कॅटेगरी करून आमी ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतो. हे फायन गरज आहा, आनी हे आयज काळाची गरज नाल्यार सगळे लोक बोर्ड दाखयता टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. आयज जेन्ना राजेश फळदेसायन विशय हाडलो, आमी एक्शन घेतले, पण एक्शन घेवंक जायना, FIR फायल करून जायना. अमेंडमेंट हाडून व्हडल्या प्रमाणात फायन घालपाची गरज आहा, तरच गोष्टी नियंत्रणान उरतली. आयज म्हाज्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, म्हाज्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन धारखंड म्हणून एक एरिया आहा, थंय एकट्या मनशांनी इल्लिगली 100 प्लॉट मारल्या. आयज आतां ऑफिसरांक आमी बोर्ड मिटिंगेन घेतल्या की डिसिजन घ्या की सत्तरी आनी उसगांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्ट्रिक्टली ते धरपाक जाय. सांगलें ताबडतोब आमी आयज एक्शन घेता. बोर्ड मिटींग आयज मेन्शन करून आमी एक्शन डायरेक्शन दिल्लें आसा की FIR फायल करा. पूण FIR फायल जावन जावचें ना. 2 गोष्टी अमेंडमेंट हाडपाची गरज आहा. हिल कटिंगा खातीर हेवी फायन्स. हे अमेंडमेंट्स ह्या तरेचे आसतात की प्लॉटिंग ऑन ऑर्चर्ड लँड विल नॉट बी अलाउड unless you make it into settlement, and then the fines will be established based on the size of the area, whatever is to be done. Hill cutting आचेर आमकां amendment हाडपाक जाय. amendment हाडून आमी फायन घालतले, मागीर ते FIR ते पॅरलल, आनी मागीर कोर्टाचे थ्रू वचून कितें जाता ते. पूण मेन म्हणजे कितें की आमकां ह्या तरेचे कायदे हाडूंक जाय की कोण हे गोष्टीक वेंचर करचो ना, हो अवेलेबल ना, आनी अशें टायम फुडें वयता. हे म्हणून वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन. As far as town and country planning is concerned, I just want to bring it to your knowledge that we are following the guidelines strictly. It is important for us to follow guidelines strictly. Investor sentiment in the state has to be protected, and investor sentiment protect करपाक जे कितें डिपार्टमेंटान करपाची गरज आहा ती पावलां डिपार्टमेंट उखलतली. त्या गांवांतली घरां जी आहात, खुबशीं घरां ऑर्चर्ड आहा, आनी त्या ऑर्चर्डाच्या लोकांची मनस्थिती अशी आहा की आपल्याक खंय तरी एक वेगळें, कारण दे कॅनॉट इवन टेक अ बँक लोन इफ दे हॅव टू डू समथींग, बिकॉज दीज आर द actual facts. So people who come and ask us, we will always go by the guideline and see that we provide benefit. Even in the rural Goa, people in the rural Goa, ultimately what it is, his house is already there. He requires to borrow money from the bank and take a loan, but he cannot take it on orchard land. If he has a settlement land, he can mortgage it and he can take it from the bank. So these are various issues which you have to address, and it has to be addressed. पहिलीपासून घरा ऑर्चर्ड लँडाचे खूप वर्षापासून मग त्यांना रिलीफ देऊंक जाय न्ही.